जो करना हजरात ज़ी वकार फातिहा का माना खोलने वाली है। महफिल कुरान शुरू हो रही है। मैं सोच रहा था मैं कुरान दी महफिल दे अंदर पहला मुकर्ररा पहली गुफ्तगू कर लगा वा, मैं किड़ी गुफ्तगू करा। फिर मेरे ख्याल अंदर बात आई मैं फातिहा बयान करना वा। कुरान भी ये तो खुलदा है, कुरान दी महफिल दा आगाज भी फातिहा तो होना चाहिए है। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान दावा हजरात ज़ी वकार फातिहा का दूसरा नाम है सूरत शिफा। सूरत शिफा सिर दियां बालां तो लग पैरां दियां तलवियां तक पूरे वजूद अंदर किते दर्द अकीदा बड़ा शफा देने वाली जात अल्लाह दी जात है। ये अकीदा बढ़ा के दम कर फातिहा पढ़ ले अल्लाह तेनू शफा दे देवेगा। हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबियां दा एक काफिला एक पिंड दे कोलों दी गुजरिया। पिंड वालियां नू आखिया कुछ खान नू दे दिओ। वो कहंदे असीं तुहानू कुछ नहीं दे सकदे। काफिला के गुजरिया पिंड तो परां जाके पड़ाव लगाया ना। हजरात मोहतरम अजीब इत्तेफाक होया इस पिंड दे बड़े चौधरी नंदरदार बंदे नू किसी चीज ने डंग मार लिया। दर्द बड़ी ज्यादा हो रही है, तकलीफ बड़ी ज्यादा है। तकलीफ की वजह तो करा रहा है आओ बका करता पिया है। उन्हें अपना जोड़ तोड़ और तोड़ सब कर लिया। तकलीफ अंदर फाका ना होया। इतों बंदा नबी पाक दे यारां कोल गया और जाके कहंदा यार तुहाडे विच कोई बंदा दम करन वाला है ते आ जाए। साडे वडेरे बंदे नूं किसी चीज ने डंग मार लिया है, दर्द बड़ी ज्यादा है। अमीर फरमान लगे मैं जावांगा जरूर लेकिन तुसी चूक सानू ज़ियाफत नहीं करवाई, मैं तुहाडे कोले दा मुआवजा वसूल करांगा। और राजी हो गए इस गल उत्ते। मेरे पैगंबर दे सहाबी चले गए फरमाते ने मैं जाके वेखिया है और दर्द दी वजह तो आहो बका पिया करदा है। फरमाते ने मैं अल्लाह दा नाम लेके फातिहा पढ़ दी है, अल्लाह पाक ने शिफा दे छड़ी है। अल्लाह अल्लाह पता लगा फातिहा शिफा है। और गंगो वालिया इस हदीस विचों तीन मसले मोटे मोटे निकल आए। पहला मसला ये निकलिया फातिहा शिफा है। इंसान के पूरे वजूद अंदर किते भी दर्द होवे फातिहा पढ़ के दम करया करो, अल्लाह शिफा देगा। लेकिन ना अपना माइंड सैट कर लो जिवें साडा माइंड सैट गोलियां ते होया है। सिर नूं दर्द है पैनाडोल खा लो, जार नूं दर्द है निम्द खा लो, पेट नूं दर्द है फ्लैजल खा लो। साडा माइंड सैट होया है ये गोलियां फलां फलां दर्द विच काम करदियां ने। ये सारियां गोलियां उदों काम करदियां ने जदों अल्लाह पाक दा डर होवे। अल्लाह पाक दा डर नहीं ते कुछ भी नहीं। लिहाजा अपनी अवधीन तरजीह अपने इलाज की फातिहा तो करया करो। मैं भी नहीं कहता गोलियां ना लिया करो, इंजेक्शन ना लगवाया करो, डॉक्टर को ना जाया करो, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अवधीन इलाज फर्स्ट एड के तौर पे फातिहा पढ़ के दम करया कर। बल्कि मैं दिल क्या करना फातिहा पेन किलर है, फातिहा पेन किलर है। दर्दां दी शफा अल्लाह पाक ने फातिहा विच रखी है। हदीस चो पहला मसला निकलिया फातिहा शिफा है। दूसरा मसला निकलिया बंदा किताब सुन्नत के मुताबिक अकीदा रखता होवे, दम भी किताब सुन्नत के मुताबिक करता होवे। इंज दे बंदे को दम करवाना भी जायज़ है। बोलो दम करवाना दम कर। तुसी ऐसे मसले ते नहीं बोलते अगला इस तो वड्डा तुसी बिल्कुल ही नहीं बोलना। मैं तां बुलाना भी अगले मसले ते बोल पाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर सुन लो बंदे दा कीदा किताब सुन्नत के मुताबिक होवे, दम किताब सुन्नत के मुताबिक करदा होवे। इंज ते बंदे को बोल के दसिया जे दम करवाना
جائز ہے اندے بندے کو دم کروانا جائز ہے. اے دوسرا مسئلہ ثابت ہویا. تیسرا مسئلہ کی ثابت ہویا دم دا معاوضہ لینا بھی جائز ہے. دم دا معاوضہ لینا بھی ہون تے بولو مولویاں دی جیب چ نہ کوئی پیسے آن دیا سانو نہ کوئی شاید لب جائے ہیں. اللہ 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 دم دا معاوضہ لینا جائز دا یہ مطلب نہیں کہ بندہ دم دی دکان ہی کھول ہے. بندہ دکان ہٹی پا لوے تے دم درود تو علاوہ کام ہی کوئی نہ کرے تے لوکاں نو آکھے بھی اے بکرا دینا ہی تے تاں جن نے جانا ہی آ جناب کو ککڑ دینا ہی تے تاں جن نے جانا ہی اور تیا 20,000 دینا ہی تے تاں جن نے جانا ہی. کدی اس گل تے تسی غور کیتا ہے کہندا ہے جے بکرا دیوے گا تے پھر جن جائے گا جے ککڑ دیوے گا پھر جن جائے گا جے 20,000 دیوے گا تے پھر جن جائے گا. اور میں نو دسو جن نو نہ بکرے دی لوڑے نہ ککڑ دی لوڑے تے نہ 10-20,000 روپیے دی لوڑے. اے جڑا کہندا پیا نا اے بکرے دی بھی لوڑ اینو اے ککڑ دی لوڑ بھی اینو اے 20,000 دی لوڑ بھی اینو اے پھر جن بھی ہے ہی ہے پھر جن بھی ہے یہ. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا. اللہ 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 لہذا فاتحہ کا دوسرا نام شفا ہے. اگے چلیے حضرات تیزی وقار فاتحہ دا تیسرا نام ام الکتاب یا ام القرآن. ام الکتاب دا کی معنی کتاب کا خلاصہ. ام القرآن کا کیا معنی قرآن کا خلاصہ. جدوں بھی کو بندہ کتاب لکھ دا ہے 200 صفحے دی کتاب 400 صفحے دی کتاب وہ کتاب دے شروع دے وچ مقدمہ لکھ دا ہے مقدمے وچ بیان کرتا ہے اگلے 300 صفحیاں وچ میں جو بیان کیتا ہے او دا ذکر میں اختصار مقدمے میں کیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن دے 3 پاریاں میں جو بیان کیتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر اختصار نال بیان کر دیتا ہے. تاہر دا نام ام الکتاب ہے. حضرات دی وقار اس سورت دا ایک نام 7 مسانی ہے. 7 مسانی اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی تانوں قرآن بھی دیتا ہے تے 7 مسانی بھی دیتی ہے. اللہ پاک نے قرآن دا ذکر وکھرا کیتا کلی 7 مسانی دا ذکر وکھرا کیتا. فاتحہ دی کتنی اہمیت ہے. 7 مسانی کا معنی کیا ہے 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی بار بار پڑھی جانے والی. اوے بھابیو بریلویو دو بدیو میرے پراؤ آپاں لڑ دے کا دو بینا کوئی کہتے نے پڑھیا کرو کوئی کہتے نے نہ پڑھیا کرو. آپا فاتحہ دس نا تے غور کر لینا گل سمجھ آ جائے گی. یہ داتے نا ہی دس دے بار بار پڑھی جان والی انہوں بار بار پڑھنا چاہیے ہے. فجر دے 2 فرض پڑھو 2 دفعہ فاتحہ. ظہر دے 4 فرض پڑھو 4 دفعہ فاتحہ. عصر دے 4 فرض پڑھو 4 دفعہ فاتحہ. مغرب دے 3 فرض پڑھو 3 دفعہ فاتحہ. عشاء دے 4 فرض پڑھو 4 دفعہ فاتحہ. بار بار پڑھی جانے والی اللہ اللہ نے قربان داما. حضرات دی وقار اس سورت دا ایک نام سورۃ الصلاۃ. سورۃ الصلاۃ یعنی نماز. اللہ پاک نے دا نام ہی نماز رکھا ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی و لعبدی ما سالا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے درمیان تے اپنے بندے دے درمیان نماز نو تقسیم کر لیا ہے نصفینی تو اسے ادھے اندر ادھی میرے واسطے ادھی میرے بندے واسطے. اللہ اللہ نے قربان دوا کیویں بلا بندہ نماز پڑھدا ہے
بسم اللہ تو شروع کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد اندر آمدا ہے، نماز شروع کرتا ہے، پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ شروع کرتا ہوں میں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا۔ حضرات دی وقار اسلام دا مداجے وے، اسلام کہندا ہر کم دا آغاز اللہ دے نام تو کریا کرو نا، اور صرف ایس امت واسطے نہیں پہلیاں امتاں واسطے بھی حکم ہے ہر کم دا آغاز اللہ پاک دے نام تو۔ حضرت سلیمان پیغمبر خط لکھن لگے نے، کی لکھ دے نے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان پیغمبر شپ چلان لگے نے، پیری جہاز چلان لگے نے، کشتی چلان لگے نے، کیویں شروع کر دے نے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ہر کم دا غاد بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ لو، پانی پینا ہے بسم اللہ پڑھ لو، وضو کرنا ہے بسم اللہ پڑھ لو، مسجد اندر داخل ہونا ہے بسم اللہ پڑھ لو، حتیٰ کہ قضائے حاجت دا ارادہ کرنا ہے بسم اللہ پڑھ لو، حتیٰ کہ میاں بیوی نے آپ تصمدر خلوت اختیار کرنی ہے، اختیار کرم دا ارادہ کرنیا بسم اللہ پڑھ لو۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہر کم دا غال اللہ دے نام تو، اللہ پاک دے نام تو کرنا ہے، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے اور تیرے آسرے تے تیری سو مولا، بنا پرائیوں ڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، اللہ جنہ تیرا پوا چھاڑ دیتا انہاں جتیاں بادیاں ہاریاں نے، اللہ اللہ تیرے نام سے ہر ایک ابتدا ہے اور تیرے نام سے ہر ایک انتہا ہے، اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ اللہ اللہ دے قربان داما بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے کی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، عالمین کا۔ حضرات دی وقار ایک لفظ ہندہ عالم، ایک ہندہ عالم، لام دے تھلے دیر پالو، عالم، عالم تو مراد کون ہندہ ہے؟ اے جنہیں بیٹھے لے علماء کرام جنہوں قرآن پڑھے آئے، قرآن دا ترجمہ پڑھے آئے، بخاری دا ترجمہ پڑھے آئے، مسلم دا ترجمہ پڑھے آئے، سنن ابی داود پڑھیے، اصطلاح المحدثین پڑھیے، ناب سرم پڑھیے، تے پڑھ کے جنہوں نے جناب اپنے اساتذہ دے کولوں سند لئیے، او ہندہ عالم، انہوں کہتے نے فارغ التحصیل، ایک اور ہندہ ہے انہوں کہتے نے فارغ التحصیل، او کون ہندہ ہے؟ او مدرسے پڑھن ہندہ ہے، سال پڑھتا ہے، آواز چنگی ہے، سور چنگی ہے، شیر واوا پڑھ لیندہ ہے، جمعے شمعے پڑھان لگ جاندہ ہے، پھر مدرسہ چھاڑ دیندہ ہے، نریاں تقریرہ ہی کرتا ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہندہ، انہوں کہتے نے فارغ التحصیل، ساتھے لفظہ چنہوں جوسف بھی کہتے نے، کی کہتے ہیں؟ جوسف اینڈ نہیں تر سمجھ آنی میں تر پوری گل سنا پہتا انہاں کاری صاحب حفظی کلاس لا کے بیٹھے سن بچے نو پہ پڑھا دے سن تے پروں بچے بندہ آیا ایڈا وڈا نے کھونڈ ہاتھ چ پھڑیا ایڈی اینک لائی ایڈی داڑھی لال رتی سر تے لال رومال بنیا کاری صاحب بچے نو حفظ پہ کران دے پڑھا دے پہ سن تے انہاں ویکھیا انہاں نے بڑا کوئی چل کاری آ گیا ہے انہاں بچے نے چپ کراؤ چپ کر لو کہ دے گوگل تھی نہ کٹ دے وہ بچے تارے چپ کر گیا دعا کے بہ گا بزرگ تے بزرگ بھی ہون چپ کر کے بیٹھے کاری صاحب بھی ڈر دے کو گل نہ کرن تے باہر ویسے ہی چپ سن بھی مسئلہ کیے تے آگے کے کاری صاحب بولے کاری صاحب کہنے لگے جی بزرگوں کی نام ہے تہاڈا وہ کہندا جی میرا نام ہے یوسف میرا نام ہے یوسف تے کاری صاحب کہنے لگے پڑھو اے یوسف
ہے جی واقعی عالم ہوندا تے کہنا میرا نام ہے یوسف، یہ تو صحیح نام ہوا نا، اور چونکہ پڑھیا نہیں سی سادہ بندہ جنہیں کہا میرا نام ہے یوسف، اس جواب تے میں تانوں دسیا جڑا پڑھیا لکھیا ہوئے وہ عالم ہوندا ہے، تے جڑا سال لا کے تے تقریرا ڈٹ ڈٹ کے کردا ہوئے انہوں کہندے یوسف فارغ التحصیل۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، اللہ عالم بنن دی توفیق عطا